start. Inilah video mau jangan nampak lampon po. Kosong si YouTube custom URL link ke selama pinili. Lah video mau jangan kelar dah pen apa sini pon po. Nili viewers tum kaya nili fan. Sistem priority. The custom URL kosong si ke selama isi video selam tak pun nili fan mereka personal. Sistem priority viewers tum. Basi nili. Pasola matasi ahok custom URL kinasot ili tumjong si kapre fan ili metang channel link share ji puno halo so link long ili tum kolong ji abc ulta ulta tok doko ab zq 18 langsung tok bi ili tum link URL link dui non ili tum custom metang pen ning hang pen channel amen koson ma pason URL link ke selam kosong ke selam poning mas pini ini lah so video nang lekana paklang ponpo video cengcer kana untuk pai sinang ring na nang letum jong si la so channel lo pin video kelang ceng nang pono se subscribe video ha la bell icon nang letum press video than le ka upload video nang ta than se kelang pon lagi fa nang letum jong si already subscribe tang prate like kita la bell la so video ter share ita punya video lampon sana. Apang sana itu Google Chrome input na. Google Chrome input na. Non nilkan nili custom URL nili channel custom URL nili paglampo www.youtube.com/ nili channel ke karpi kali video channel non nili dar nampak langga www.youtube.com/karbi video channel nili ladak aslo lalu nili channel URL lo nili custom itu nili edit sih custom URL nili logal nali tindalason custom URL nali tinta silamun po non nili dagjong si search lote direct nili channel lang dami ko la direct nili channel lang vanjilo nali tindalason custom URL nali tinta semaro lote nali tinta link share pan joy pipo nali tindalaso jitu a link nali tinta tagline loda URL chelang lote tagline kp small a small d 1 p pulason ekdom dotap dupri nonang letum lason nang metang YouTube amen penang letum la custom URL nang letum silamunji non nilingang tan apakah akan silang letum Google Chrome input non input penang letum la 3 dot along klik non la 3 dot along klik der penang letum arrow scroll no nang letum tek polong po desktop site nang itu ada klik na nang itu la desktop site lagi lo desktop asun lo nang itu ada searching na YouTube nang itu searching na ini la YouTube lo klik lo nang itu an pulo non utan apa lo ko pensi input nang itu la YouTube ads pen input nang ni nang itu input nenge la Chrome pen Chrome browser pen ini pun nilai la Chrome browser pen itu po net slow non nilai la channel yang beri po afrange classic version udangge la custom URL joystick non akini version lang bang so breakchet masih non dang napaklang po afran classic version lang koson si dam ningna nilin paglang po hula sudim lo nang litung tekolong po koson si dam ningna lapen hodak koson si iltung custom URL ke silang po nima afran silang litung ladak lalu gulong klik no mitang lo gulong klik no ladat penang litung dak tekolong po YouTube Studio dak klik no nilin dak YouTube Studio lang klik lo klik det penang litung
non nilila channel na paklang bo nang litum dak lason na paklang bo nang litum non la classic version long dani pula te nang litum la klik nang po classic version lo nang po non nilila dak klik lo nang litum lason option na paklang po nang litum la option na paklang tu nang litum la skip ulang klik nang po la skip ulang klik no skip ulang klik depan la skip ulang klik depan dak na paklang lo back to studio go to classic version lah nanti go to classic version long klik lo nandang nampak lang lo nila Chrome pensi open po ang tum yung sila YouTube expensive purang pun nampak lang gudet po direct Chrome long sidang nang po non la classic version lo nadak po nang itong classic version lo nandatan lah channel pelong nang litum klik nang po la channel lang klik no ni la channel lang klik lo nang ada copyright strike jong sinang dilong lu sedang nampak lang po copyright strike tan dilong hilang strike 0 dolo 3 copyright strike bote nang litum jong 3 copyright strike long bote la so channel ka automatic delete po copyright strike copy paste region ben sikilong ma ni la so video nang kan kaprek video isinang selam po kotong son copy pensi copyright strike long ma ini la so video ni kaprek isi nang selap itu main to pick mama itu URL kosong Islam udah pasang ke custom URL nilila non custom URL kalau itu karbi video channel lalu nilai custom URL link lo nang kita pasang custom URL nang selam nang po ada yang sinang itu 100 subscriber dulu pelute langsung kita po nang ada klik here kita di so klik here nang klik lo te nang isi page nang paklang po holder nang itu edit nang channel nang kita lo te nang ada custom URL selam po non nilai ke selam tangdo masih dak kita po nang jong si selam nilang pula dak klik here pun nampak lang doi la klik here lang klik lo nang litung selam po tapi nang litung isi nang generic la monetization ni la not enable tu si kita pula la support enable di nang litung jong si nilai channel lang video lang pula te subscribe ikrekta nang litung jong si video lang chat dan subscribe kedat pun te nilai la so channel bang la monetization option bang enable ni dato la sinang litum yung sinili channel video lang lo pun se subscribe button lang klik ta nang se subscribe tang lo pun nang litum subscribe nang nila nang se subscribe klik pun se subscribe beta nang litum yung se subscribe ko se ni la so option bang ka enable on po ning chelo nang litum subscribe button press back ko sini ning chelo te nang litum ko si custom URL selama nang itu ini lah so video long sini pun lo te dong sinang itu belek kaprek topik sini itu belum te YouTube pen related jiknu nang itu sini itu pun nilihan komen lang to ino ini video selam benang sana perlahan pun te ini video pan sekarang kan nang itu jong so video lang misalnya pun te like comment share itu